Ewe too much ashafo muniaba ekwesi kapa na neden minimu edi ehye Ghana wahala dwumedie na ebre asoseye de ebesomu na enedey abrante bi achese nyoma se de nyoma ekoso ewo mayimu no nebo enyoso efe dwumedie a ahobambo adwuma yekuo ewoso wo mo ankasa ede wo mo pe edie nansuso no egisi ya hye wo mo se wo mo enye ansa no wo medisa eye dwuma no ama nebo afuye papa na ne bufu a efu ewie ye no obi no tro eye ne maximum support edema abrante bi achese Ghana force say ye hwehwe na ye hu no wakwa ye wayire mu ewo mayi mu no wono so wode ne maximum support eta na che efa ne dwuma wodie no eho na ebusuamu mayembonra ensem no emu Oscar ya wodio ababonte na nsem a wode etu dwa no blast eye head of national security owie ye na wode ne support ema eye Ibra 1 eye Ghana young eye millionaire no wode ne support ema no se watimi agina se wone honorable Kennedy Agyapong ebekon no nto wofo ne so pam se wondi saa adwuma because eye ya makwan ama honorable Kennedy Agyapong eye de wope ya makwan ama honorable Kennedy Agyapong sorry a wode eye ni show eye na 2TV the C show no esi ho de sopa enkrofo ka de enimu ka nsem de kire enkrofo a chese omo entimi enyi wo mo anu hu baabia enti no hu ebu hu behia se wo bi susu ebe sorry agina ene no afeso enti se Ibra 1 ene ne afeso a eye ne kwan so a eno na nipa wo ka sei ye oye CEO for Eurostar Global Limousines a chese o deal with a luxury cars rental company and just one more rent a cars aboarding at the Emma and for Mr. Oscar Yawo Dio and then the one no and a ekasa war blasting a national security a true maximum weight on Ibram 1 say what me ejina na one honorable Kennedy Agyapong FASO na nesama wodi etu ejana chese de Ibram 1 eye no one no eye adwen eye no kwan so anu because nipa bia obia e wode woyin wo sumase honorable Kennedy Agyapong no wonim de woyin wo sumase sanso so na say Ibram 1 so so eye na ade na so edi ni dwuma adentina e wo se eha no na ebiom so wodi eye ahobambo adwuma yekonu ho oyodu wo ho ya papa se wo mo te honum na da ne da gisi e command wo mo monko monsore monko yese no madi so munya se no madi so monko chiwe no monko doa we no makoye monko yese no chese enu krampo ni ade ye na hyi eye na bufu e wo eye de e koso wo manga na munti na chese wan kasa so ye yiwe yiboni nti na wo so wo kasa no wo maga na fo ehunu de ekoso nti we descend egu eye Ghana for so honorable Kennedy Agyapong ene wo mo ekeka ehu na ni nyina efa eye emra honorable Kennedy Agyapong threaten eye Ibra 1 so obe arresting within 24 hours no enu ti na ma eye Oscar yi nebu efu a waba bonten ede ne nsem ababetu edwana abusuam moma yenkenkan eye ne nsem a wodi atu edwan wo say Ghana, I support Ibra 100%. Even though I have never ever spoken to him in my entire life. I have no idea about his business activities. I support him 100%. What nonsense is going on in Ghana? Is Honorable Kandapa no longer in charge as national security as a minister? Who is in charge of Ghana national security? Is the cheap clothes wearing braggart in charge of national security? Poor Akufo-Addo presidency. Ghana is sick. Everybody can become foolishly power just like everybody can become powerful. Everybody can become foolishly powerful just like that. May God bring big curse on Ghana until Ghanaians repent. Justice has to be fair for everyone. Any MPP executive. Many MPP executives are involved in many open criminal activities but gone scot-free. With time will tell nonsense. Hungry media also sleeping. Ghana sold nonsense. We NHS and someone Oscar yawodio no wode atu ejana chese ne boafu utie ne nsam na wode ban na chese o se Ghana yare Omai no yare pa eye na wo buza se eye kandapa enya de se wonu wo ye panyimpa woda eye national security ano anam wonya wo bia wo betimi akasa wo betimi agina
just said what address one about Canada Japan no you use this word is the cheap clothes wearing braggart in charge of national security not just one on da home crampo hand home now about honorable Canada Japan edin wo busa say honorable Canada Japan that word no use to edman no that sentence no or no ene in charge anam say onya ka say obi aka say tia no sa ena wo hu ne say sa we pastor yi oka ye ekeka ya threaten jimensa say wo be wo eho ana ne ekokọ do ano national security for ekokọ pie mu wo nti wo busa say honorable Canada Japan wono ena edi national security for one more eso ana na ekufo ado aban no krampo de the poor just say for tan shi bufo just wo hu ha on describe no o se sa amamu no de wo bia ebetimi anya sa tu menu because it is a foolishly powered just like that sa no the two edwa na wo wie and wo sa edome Ghana. Say may God bring big curse on Ghana until Ghanaians repent. So say Ghana for answer son. Enya dear say anaso won susu ana won hunu say nyankopon ebetima ba bejo man no. Say Ghana for enya adwensa kira dia enye ye dia na say nkanko bia entimi emba eye wo man no emunti Ghana de ebeye nnome aman we ene nsem wo kana ye nnome man aka hu say oske hu su timbi. Enya de say wo firi we bia na wawu. Kura mane wo yire no mo ho enti wo dumi ana wadwen ho wo wie ya just wo dumi wie ya say this Ghana for ya sesa no na wo kire mu ese nese mo di twa to no say many MPP executives no wo mo eka criminal activities a ekoso wo man mu ba bia enso wo mo de ye ja wo mo ama wo mo enenam basa bankire wo bia timi di ne dwuma wo pe wo mo di se pen ewia Ghana sika enso wo mo de wo mo eda so te wo nanso wo bi enkonko bie na no enye tobe wo bi enkoka de wonim ehwa ne yaso national security for mo ni mo adwuma ye se wo mo enko na wo mo kokko chisa enkofo no we ene Oscar Samuel di tujo said dem kenkan ye no sa ena mo te ni nchiremu ena na mede mamu ento this same way etu edwa ewie ye ekeka de obekeka ewie na Ghana for ne say da bi o say wo man yi de na o man yi ekoi say de dia akwaduru no akwa ye say wo bia ehun say ye kana manyoko ho asem otimi sori gina ebe desia no wo no so timi bebe kasa editia wo bia by heart na adan na sa enoma we ekoso ewo memu ewo sempeni for enso ngina no muntu o nice wonu na sa enoma we nyina etuntwa because eyeden a emabunu no emofra ewo mayimu o enti se wo mo hwe de empenifo yi eye adan na wo mo so wo mo ebeye ede afa na moma yenkenkan eye adwenche no bi a ebaye Cindy ede wode eba or say God have mercy on us. So how can someone just come out and curse a whole country which he and his family are living in? God really have mercy on us. Or say eba ne say ena obitimi nya tumi obitimi nya power obitimi nya kokodro eba ba dwomi omanya ono ankasa ne nabusua ne yire ne ma etimo yankopon ohun omanyi emebo eyiye papa yenua Henry Edward de eba. So what he is saying there, it is true, because when former President John Dramani Mahama was in power, what insult didn't he get? By yes, so he didn't order anyone to be arrested. But these people, because they are not doing their good work, they always want people to be arrested when they say anything bad about them. Or not so no. Henry Hune said, yeah, John Dramani Mahama no say akonya eswono. Na yan kan fanfano. And the MPP from penny for the incompetent Mahama. And I say. And so no. Woko sma national security for empenifo bi say you go che wo mo kasa asem no da bi wanye sa da biara da na so amanyo ko we die wo mo de eji se wanka wo mo ho hwe wo mante wo mo ho hwe frama je se wo de abohrema na ensando wo mo tirimu se wo ka MPP e ba becho ana ensando wo mo tirimu se wo ka bibi de tia wo amanyo ko wo mo ba becho wo se amman ben na se je wo mu mampanyi dada endi se adwuma no enti na wo mo bone fosem wo mu dinti na ema wo mu esuro ewo ne ekoso no enyina ye ne abi nso edode eba ni de enka ho se what you are saying, there is so much sense in it, but throwing much weight on what Ibrahim 1 is doing make you foolish. Or no, they were there to or see the all kind of nyansa or more on Cassanian and your candidate, no kind so or support sister workers as who be Ghana for any so
sa wo kasa asem we awie na we kasa what ibran 100% eno no ma wotimi eyesabio Jimmy for enyame na mekan ye ebusiafo aha na braba ma ye kwan ama ye de dwumadie no esie mi gidi ye pa so wo fie wo twen senka de nkensi danka wontie comment ba ye ai wo so a wo fie mi so behia wo de wuti obi de ye ode so fa de bra e wo tuma gh comment section enya didi atem kwan so enya bufo kwan so enya chese kasa twetwe bia kwan so ode wa se de wadwen e chew no na wo de atudwa ne ya adwan na de atudwa wo ne nya adwan se de wadwen chew no fabra na emrepam ne bekin kan e de among follow yen e wo ye Instagram page @tumagh_ na ebiem so like videos na share your videos no efa e ma ye midin ene ekuya sikapa da so ne ye be sane hia. Yo, too much GH nie. Ghana for ahwefo etiefo. Onipa bi a won subscribe e wo too much GH no. Subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa oman Ghana so e na ye de bremu. One God nie. The only one God in GH. Eho na de bia mehwe. Abrochefo ene Ghana for mo a mo wiasa fa na ina me recommend emamo. Too much GH. Kra